Ako sretneš Budu na putu, ubij ga, glasi čuveni budistički koan. Zašto bi budisti želeli da ubiju Budu? Ostanite do kraja uz ovaj video i objasnit ću vam šta su koani i dati primjere za iste koje će vas naterati na razmišljanje. Koani su kratke budističke zagonetke ili priče koje na prvi pogled nemaju mnogo smisla, ali kriju duboke lekcije. Cilj koana nije logističko rešavanje ili davanje odgovora, već otvaranje uma ka višem razumevanju. Primjera radi, koji je zvuk jedne ruke koja pljeska? Ako drvo padne u šumi, a nikoga nije čuo, da li je napravilo zvuk? Prikaži mi tvoje pravo lice, ono koje si imao pre nego što si se rodio. Koani se često koriste u zen meditaciji kako bi učenici prevazišli racionalno razmišljanje i došli do prosvetljenja. Učitelji postavljaju ova pitanja učenicima, naročito u japanskim budističkim hramovima, a odgovori nisu važni koliko sam proces razmišljanja. Jedan učenik je u zen japanskom budističkom hramu pitao učitelja šta je istina. Ovaj mu na to odgovorio: idi popi čaj. Učenik je u prvi mah bio zbunjen, ali je kasnije shvatio da je suština provesti život u sadašnjem trenutku, a ne u traženju apstraktnih odgovora. Evo nekoliko poznatih koana za koje sam siguran da će vam biti zanimljive, uz napomenu da oni nemaju jedinstven odgovor, već samo različita tumačenja. Ja ću vam dati samo potencijalno objašnjenja, a vi možete da ih interpretirate na vaš način. Koji je zvuk jedne ruke koja pljeska? Ovaj koan poziva na razmišljanje o stvarima koje ne možemo percipirati konvencionalnim čulima. Zvuk jedne ruke simbolizuje tišinu ili stanje prosvetljenja. Kada ste dobili svoje prvo lice, ono koje ste imali pre nego što ste se rodili? Ovo pitanje nas vraća ka ideji o pravoj prirodi uma i bića, pre nego što smo postali vezani za ego i identitet. Odgovor nije u rečima, već u prepoznavanju svoje esencije. Ako sretneš Budu na putu, ubij ga. Ovo je jedan od najkontroverznijih koana, ali svakako ne poziva na nasilje i na ubistvo. Niko neće da ubije Budu, posebno ne budisti, već poziva na razmišljanje, kao i odbacivanje svih konceptualnih predstava o Budi i prosvetljenju. Prava mudrost dolazi iznutra, a ne iz spoljašnjih simbola. Za pravog budistu Buda se nalazi u njemu samom. Dva monaha i žena na kiši. Dva monaha prolazili su jednim blatavim putem i naišli su na ogromnu baru. Ispred bare se nalazila jedna žena koja nije mogla da je pređe. Jedan monah ju je podigao, prebacio preko ramena i prebacio preko bare. Kasnije su nastavili svojim putem. Nešto kasnije, drugi monah ga je pitao: zašto si to uradio? Mi monasi ne bi trebalo da dodirujemo žene. A drugi mu je rekao: ja sam ženu ostavio pre par kilometara. Zašto ti to nisi učinio? Ovo ilustruje koncept nevezivanja. Prvi monah je pomogao ženi i napustio tu situaciju, dok je drugi ostao da razmišlja o tome i ta situacija ga i dalje okupira i ne da mu mira. Kako preći most koji je previše uzak da biste istovremeno prošli vi i vaš ego? Ovo ukazuje na potrebu da se za sobom ostavi svoj ego da bi čovjek napredao u životu. Ego je, kao što znamo, često prepreka na putu ka istinskoj spoznaji. Šta se dogodilo sa tvojom drvenom kašikom kada se razbila? Pitanje postavlja razmišljanje o prolaznosti. Sva materija se menja, ništa nije trajno, ni kašika, ali ni telo, ni misli. Učenik je pitao učitelja šta je prosvetljenje. Učitelj je odgovorio: kad si gladan, jedi, kad si umoran, spavaj. Prosvetljenje nije u komplikovanim mislima, već u potpunom prisustvu u trenutku i obavljanje jednostavnih radnji svesno i bez ometanja, u dubokom fokusu. Koani nas uče da je često važnije kako razmišljamo nego do kojih odgovora dolazi. Koji je vaš omiljeni koan? Podelite u komentarima. Ukoliko niste do sada čuli za koane i znali neke od ovih, nadam se da sam vas zainteresovao o ovoj temi i da sam vas naterao na razmišljanje. Pretplatite se na kanal Japan u srcu
ukoliko želite da gledate videe o zanimljivostima i specifičnostima Japana. Hvala vam na pažnji, a mi se vidimo sledećom prilikom.